M23 mu misozi ya za Remera ko yakamijeje irimo isatira umujyi wa Uvira ani mu gihe deployment zakozwe mu masaha y'umugoroba ubona yuko Fardc kuba canshuro yarunze mu mujyi wa Uvira basa nkaho abashaka guhangana n'ima 23 ishaka kujya umujyi wa Uvira. Zahindutse mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa gatatu w'indwi kwigenekerezo rya kane ruhuhuma 2026 bimeshanje mu bice bitandukanye umutekano wakajijwe. Ni mu gihe kandi renseignement militaire de MIAP ndetse na service national de renseignement bamaze kugaragaza amakuru ko M23 ishaka kwinjira muri Uvira. Ni mu gihe kandi bivuga ko iki cyumweru gishobora kuza kurangwa n'akazi gakomeye ku rugamba bijyanye n'amakuru akomeye yamaze gukusanywa. Bihagaze gute n'ibiki biri kuba nibyo tugiye kureba turebe biri kugenda bigaragara. Turebe operational posture, turebe kandi arte maximale yamaze kuba yatangwa irebana n'ibigiye kuba ndetse n'ingaruka bizagira. Turaza rero kandi kubabwira ibikomeje kugenda bigaragara aho mu gitondo cya kare kuri uyu wa gatatu ku marembo y'umujyi wa Uvira hari kugaragara umwuka ukomeye w'igisirikare wuzuyemo ibijyanye no kohereza abasirikare benshi bafite ibikoresho bigaragara ko bafite imyiteguro ihamye. Ibi rero bikaba bigaragaza ko bishobora kuvamo urugamba. Isesengura ryimbitse riragaragaza urwego rw'umutekano wahungabanya urugeze. Biro bikaba bibaye mu gihe akarere kari mu cyiciro gikomeye cya gisirikare phase critique des opérations, aho impande zombi zashyize ingufu mu kongera posture operational ndetse no kuba kuri ubu bakomeje kugenda bazana abasirikare mu bice bitandukanye. Uvira nk'umujyi ufite agaciro kari strategique kubera aho uherereye n'imihanda iwuvamo ndetse no kuba uri ku mupaka. Kuri ubu wamaze kuba zone sensible ku mpande ziwukikije. Haragaragara mouvement tactique ndetse n'imitwe ya gisirikare ifite ibijyanye n'ibikoresho bihambaye. Kugeza ubu ku ruhande rwa M23 rero yo ikaba ikomeje kugenda igaragaza ko yiteguye kuza gutabara. Ku rundi ruhande ihuriro Alliance Fleuve Congo M23 rikaba rero kuri ubu ryagaragaje ingendo zo kuzana ibikoresho ndetse n'abasirikare hafi ya Uvira ze twakita ko ari Moavre, zigaragaza rero ibijyanye na offensive post igamije kongera igitutu ku marembo neza ya Uvira mu rwego rwo kugira ngo bongere abasirikare. Andi makuru hari MONUSCO yasabwe ikintu gikomeye kubirebana n'ibiri kugenda biba. Bizo bimeze gute? Ni Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Qatar yatangaje ko inama iri kubera i Doha muri Qatar igamije gusuzuma ishyirwa mu bikorwa ry'agahenge kari hagati ya leta ya Kinshasa ndetse n'ihuriro Alliance Fleuve Congo binyuze mu buryo buzwi nka ceasefire oversight ndetse na verification mechanism. Qatar yakiriye iyo nama nk'umuhuza mu bibazo by'umutekano biri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ni inama yahuje impande zombi mu murongo wo gushakira hamwe umuturanzo w'amakimbirane akomeje kugaragara mu burasirazuba bwa Congo, by'umwihariko hagamijwe kugabanya umwuka mubi w'umutekano n'intambara byugarije akarere. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Qatar yatangaje ko kandi leta ya Repubulika Demokarasi ya Congo n'ihuriro AFC M23 byashyize umukono ku nyandiko ikubiyemo imirongo migari igena ingingo zizaganirwa mu buryo bw'ibiganiro bigomba gukorwa. Inyandiko yemejwe n'inama mpuzamahanga y'akarere k'ibiyaga bigari ICGLR. Iyo ni iyi minisiteri yongeye ko impande zombi zemeje kongera gushimangira ubushake bwabo bwo guhagarika imirwano hashingiwe ku mahame n'amasezerano yashyizweho umukono ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 11 2025 i Doha, aho bemeranyije ko guhagarika intambara no gutangira inzira y'amahoro bigomba gukorwa. Mu itangazo ryashyizwe hanze mu ijoro ryo ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 2026, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Qatar yagize iti impande zombi zemeje ubushake bwazo bwo gushyira mu bikorwa byuzuye ibyasabwe byose ibyemeranyijwe mu rwego rwo gushyigikira amasezerano y'amahoro.
iyi nama yitabiriwe kandi n'abahagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, indorerezi ndetse na Togo igihugu cyawe inshingano zo kuba umuhuza ku rwego rwa Union Africaine. Yitabiriwe kandi n'abahagarariye ubutumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Congo MONUSCO ndetse n'inama mpuzamahanga y'akarere k'ibiyaga bigari ICGLR. Abayitabiriye iyi nama rero bagarutse ku isesengura ryimbitse ry'umutekano uko wifashe muri Congo, by'umwihariko hanaganirwa ku mbogamizi zikomeje kubangamira ishyirwa mu bikorwa ry'amahoro arambye ndetse n'umutekano muri ibi bice. Bashimangiye ko hakwiriye gushyirwa mu bikorwa ingamba zifatika zigamije kunoza uburyo bwo kugenzura no guhanahana amakuru mu murongo wo kubaka inzira y'amahoro no guhagarika intambara burundu. Hasesenguwe kandi ingamba MONUSCO ndetse na ICGLR bashyizeho mu kugenzura no kwemeza agahenge kari hagati y'impande zombi ko kubahirizwa, ahagaragaye umuhate wo gufasha izi nzego kugira ngo inshingano zo kubungabunga amahoro zirushaho kugenda neza muri aka gace kamaze igihe karazahajwe n'intambara. Byemejwe ko MONUSCO yasabwe kohereza ingabo mu mujyi wa Uvira hagamijwe kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'agahenge impande zombi zigomba kuba zaganiraho ndetse no gushyiraho imiyoboro y'itumanaho izafasha koroshya no kunoza ibikorwa by'ubugenzuzi. Ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 12 2025 ihuriro AFC ryatangaje ko ryafashe umujyi wa Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Gusa rero ntiryahatinze kuko abarwanyi bayo bavuye muri uyu mujyi abanyuma ku itariki 17 z'ukwezi kwa mbere. AFC ivuga ko icyemezo cyo kuva muri Uvira cyafashwe hashingiwe ku busabe bw'umuryango mpuzamahanga, bigashimangira ko intego yayo nyamukuru ari ugushyigikira amahoro bitandukanye nuko bashinja Leta ya Kongo gukomeza gushyira imbere inzira y'intambara. Nuko rero bihagaze ku mirongo y'imbere y'urugamba, imyitegurire arimbanyije. Reka twumve ko Informa Safari atubwira neza ibiri kugenda biba. Bwana Safari, waramutse neza? Mwaramutse. Safari, ubu biri kuvuga ko mama 23 yabishaka kwisubiza Uvira, kugeza ubu tuvugana bihagaze gute? Maginga ya icyo nakubwira cyo nuko n'ubundi ari hafi neza, nakubwira ko ari ibirometero 10 bisigaye kugira ngo n'ubundi yinjiye neza mu mujyi mo hagati. Hari kuba kurasana, bihagaze gute kugeza ubu? Imirwano ikomeye n'ubundi iri kubera kuva ku munsi w'ejo na maginga ya iri kubera muri biriya bice yego kuri no misozi ya Tema, ndetse ubona yuko M23 isa nkaho n'ubundi yiteguye kuba yagira ikintu ikora mu buryo bukomeye nyuma yaho n'ubundi ihuriro rya Fardc rikomeje kongera abasirikare muri no mujyi wa Uvira, aho bigaragara ko n'ubundi Fardc yabumbuye umugambi ukomeye wa M23 wo kuba wakwigarura uno mujyi wa Uvira. Ubona yuko n'ubundi ku mpande zose hariho kwitegura gukomeye, ariko n'ubundi imirwano yo iri kuba hano za Kiriba, ndetse cyane ibigaragara bikomeje kugaragaza imbaraga zidasanzwe n'abakomando n'ubundi baba Fdnb bashaka gukura M23 muri musozi wa Rendera. Yego, mu by'ukuri ni nk'igiki kigaragaza ko iyo ariyo ntego ugereranyije na procedure zari zimaze iminsi zihari bari baravuyemo ku bushake ntawo wabakuye, nke mpamvu igiye gutuma wongera kugaruka kugeza ubu? Bwana Safari, amaginga ya impamvu igaragara ndetse ushaka no gushingiraho ko bishoboka ko n'ubundi bashaka kuzamo, ni ukubera yuko hano hantu habaye isibaniro. Nakubwira yuko ibitero byinshi bikomeje kubazengereza mu bice n'ubundi bya Minengara, za Rwitsampuku, hariya muri biriya bice n'ubundi byakuwezeho biri guturuka n'ubundi muri ibi bice n'ubundi hano n'ubundi Uvira, kuko urabona ko uzamuka werekeza muri biriya bice birasaba n'ubundi ari ikibazo gikomeye kuba n'ubundi badafashe n'umujyi wa Uvira, bitaza kuborera ku rugamba rukomeje kubera muri ibi bice byo mu Minembwe. Niyo mpamvu rero igaragaza ko M23 igomba kwigarura n'umujyi wa Uvira ikaba sevu, ndetse igaca
intambara bidasubirwaho aza hariya mu kuri prezero kuko nakubwira yuko bidasubirwaho ma 23 yaduployinze abasirikare benshi muri biriya bice byo mu minembwe ubona yuko noneho isa nkaho yagurukiye kujya kurwanya aba Fdnb na FDLR ndetse n'aba Fardc baba special force b'abahibu bohereje muri biriya bice kujya guhangana na twirwaneho. Kugeza ubu kubirebana na FRDC iri gukora iki mu gihe ibona kwiri gusatirwa? FRDC majingaya muri kugusatirwa nakubwiye yuko yakoze deployment mu masaha y'umugoroba ndetse abasirikare bakomeje kuba benshi binagaragara ko nyuma yaho n'ubundi bigaragaye ko abasirikare bahari abapolisi bo bari bavuyemo ariko abapolisi bongeye kugaragara benshi bidasubirwaho aho bavuye imbaraga ubona ko bisa nkaho n'ubundi ari uburyo bwo kongera umubare w'abasirikare kugira ngo noneho bise nk'ibyoroha mu gukomeza gukora defense mu mwinjira ry'umujyi ubona yuko byahinduye isura nyine nicyo kintu Fardc n'aba Fdnb bakoze. Naho mu yandi makuru bwana Safari mbere kuri tujyane ku zindi ndagira ngo twemerere tugaruke ku kuba AFC iratabaza ku rugamba FRDC mu bijyanye n'ibikomeje kugenda bigaragara mu bice bya Minembwe. Yego nta kibazo. Ni ihuriro Alliance Fleuve Congo M23 ryatangaje ko rihangayikishijwe n'ibikorwa bya gisirikare bikomeje gukorwa n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abambari bayo n'ingabo z'Urundi wazarendo na FDLR bakomeje gufata ibice bitandukanye. Uyu mutwe urashinja leta ya Kinshasa guhonyora amasezerano yo guhagarika imirwano yaremejwe n'impande zombi mu gihe ibiganiro by'amahoro bikomeje kubera idwa muri Katari. Ibi bizatangajwe nyuma y'uko AFC ivuga ko yavuye muri Uvira mu rwego rwo kubahiriza amasezerano ariko igatangazwa n'ingendo za leta ya Kinshasa zohereje ingabo n'ibikoresho bya gisirikare mu nkengero za Minembwe no mu tundi duce two mu ntara Kivu y'Amajyepfo. AFC M23 isaba amahanga gushyira igitutu kuri leta ya Kongo kugira ngo ikure ingabo zayo mu bice ivuga ko yahungabanyijemo agahenge. Kurundi ruhande leta ya Kinshasa abayobozi bo mu nzego za politike n'igisirikare bakomeje kwirinda kugira ico batangaza ku mugaragaro ku birego bizatanzwe na AFC. Nubwo bimeze gutyo umuvugizi wa FRDC Lieutenant Colonel Mark Zuka yatangaje ko ntacyo ateganya kuvuga kuri ibi birego. Gusa Lieutenant Mboyi Rigani uvugira FRDC mu ntara Kivu y'Amajyepfo yemeje ko imirwano ikomeje akimangira ko intego nyamukuru y'ingabo ari ugufata Minembwe. Ati duhagaze neza mu mirwano iri kubera hagati yacu n'inyeshyamba za M23 hamwe n'izatwirwaneho. Intego ni Minembwe. Nitumara gufata aka karere ibindi bikorwa bizakurikiraho. Umwanzi ari kwahombera bikomeye. Umutwe wa twirwaneho urwana na FRDC n'abafatanya bikorwa bayo usanzwe ufatanya na M23 muri izi ntambara zimaze igihe zihanganishije bikomeye izi mpande zombi. Mu byo izi mpande zipfa harimo ibirego by'uko abasivili bagirwaho ingaruka n'imirwano. AFC M23 yashinje Fardc kurasa ibisasu byamuritsiye mu bice bituwe n'abaturage. Ibintu Fardc yakana ikavuga ko ingabo za leta zirinda kurwanira mu duce dutuwe n'abasivili ahubwo zibanda ku kurinda ibiri kugenda bibera muri ibi bice. Lieutenant Rigani yabwiye itangazamakuru ko ari inyeshyamba zishyira ibisasu mu bice bituwe n'abaturage mu buryo budafite intego ya gisirikare mu gihe Fardc ivuga ko ibikorwa byayo bikorwa hubahirizwa uburenganzira bwa muntu. Icyakora haravugwa ko FRDC n'ingabo z'u Burundi wazarendo na FDLR bateye ibisasu mu mihana ituwe n'abaturage. Ibikorwa bikaba bizarabaye kuwa gatanu w'indwi heze cyo mu mpera ziheze. Bikaba rero bivuga ko ibyo bisasu byasenye amazu y'abaturage ndetse bikomeretsa abaturage benshi. Imirwano ikomeje gufata indi ntera mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu gihe intumwa za leta ya Kinshasa n'iza AFC zasubidwa muri Katari mu biganiro bigamije gushimangira amahoro n'umutekano nk'uko twabibabwiye haruguru. Ni mu gihe rero ariko bivugwa ko kuri ubu umucanshuro mukuru Eric Prince yaba yageze muri Uvira kugira ngo yitegereze cyasa kore verification mbere yuko abahungu be batangira operation.
Bwana Safari ibi bivugwa byo ukuri kwabyo ni ukuhe? amaginga ya ukuri ko niko kuko nakugira ko diplomat zawe zikozwe mu masaha y'umugoroba ziganjemo abacancuro benshi ku rwego rwo hejuru ndetse bigaragaza ko n'ubundi gahunda ikomeye kandi ikomeje. Yego. Ni mu gihe kandi ibi byose biri kuba n'ubundi bigaragaza neza ko ishusho ikomeye yo kuba n'ubundi basa nk'aho bamaze gutegura imirwano bitewe n'uko bigaragaza imbaraga n'uburyo bw'imitegurire y'urugamba kuko mu bigaragara mu minsi yashize wabonaga ko nta gahunda n'imwe ihari yo kuba wenda harimo kugenda begeranya abasirikare mu bihe bitandukanye kuko abarindaga n'ubundi umujyi basaga ari n'abasirikare bakeya mu maka atandukanye ariko urabona ko abasirikare bo babaye benshi ku rwego rwo hejuru. Kugeza ubu kuba babaye benshi abaturage barabivugaho iki Bwana Safari? Magingo ya abaturage urabona yuko n'ubundi nabo basa nk'aho bamaze kuvumbura ko imirwano yaba ikomeye ndetse bategereje kureba ikiri bukurikire bitewe n'uko baba bamaze gufata umwanzuro wo kuvuga ko batagomba kuba wenda bagira uburyo bwo guhunga ndetse ubona yuko bamwe bamaze kuvumbura yuko n'ubundi imirwano bagomba kuzayakira uko ije bitewe n'uko gahunda ihari n'ubundi ariyo kureba uburyo ki M23 yagaruka muri operasiyo bitewe n'uko n'ubundi nabo bamwe bategerereje M23 muri uno mujyi ubona yuko basa nkaho bamwe bishimiye ko yaza ariko hakaba n'abariho kuri basa nkaho bashyigikiye ihuriro rya Fardc ubona ko ari ibintu bisa nkaho harimo ihangana rikomeye ku rwego rwo hejuru kuko imirwano iramuka yinjiye mu mujyi wa Uvira aho bizaba ari ibicika kuko ntihatabaho uburyo bwo gufata umujyi nk'uko ubushize wafashwe hazapfa abaturage benshi bitewe n'uko bamwe basa nk'aho bashyigikiye M23 abandi bakaba bashyigikiye ihuriro rya Fardc. Safari ibyo byose biri kuba haba hari abaturage wenda byatumye bava mu byabo? Amaginga ya nta muturage wari watangira kuva mu bye ariko ubona yuko bamwe batangiye kugira ubwoba ndetse bishoboka ko bitari buze kuborohera bitewe n'uko abaturage bamwe harimo abagihishe hari abaturage bari mu bice babahishwe ku rwego rwo hejuru bitewe n'uko harimo nyine abahigwaga bavuga ko bakorana hafi na M23 ndetse batakigaragara hari habayeho ubwo buryo bwo kugenda babashakisha ariko bitewe ko ari abaturage n'ubundi basa naho baba bakorana na Fardc ariko bakaba basaba abaturage ko bakorana ibiki bakavuga ngo kari abaturage ubundi reka tubashyire tupfe kubahisha nyine ukabona ko harimo abaturage bagifite ubumwe uretse ko ari bakeya. Kugeza ubu rero mbere yuko tujya ku zindi akisi reka tubwira abadukurikiye ibiri kubera iwa reka rubwo tuze tugana no ku musozi utubwira na situwasiyo iri Bukavu. Imirwano ikaze yongeye kwaduka aho kuva ku munsi w'ejo kuwa kabiri ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa kabiri 2026 hagati y'inyeshyamba za AFC M23 n'inyeshyamba za NDC Renovo mu mudugudu witwa Bukumbirwa muri groupement Ikobo muri territoire ya Warikare mu ntara Kivu y'Amajyaruguru habera urugamba rukomeye kuko amakuru agera mu itangazamakuru abitangaza ngo abarwanyi bagabye igitero ku birindiro bya AFC ahagana ku isi ya saa 10 za mu gitondo bituma abaturage bagira ubwoba bwinshi. Urusaku rw'imbunda ziremereye ndetse n'izoroheje rwumvikanye mu masaha menshi muri aka gace bituma abaturage babikingirana mu ngo zabo. Nyuma y'amasaha agera kuri 3 y'imirwano Wazalendo yasubiye mu bihuru isiga Bukumbirwa igenzurwa na AFC. Imibare y'abahitanwe n'iyi mirwano kugeza ubu ntabwo iramenyekana.
cyakora amakuru avuga ko ibikorwa by'imibereho n'ubukungu zasubukuwe muri aka gace. Zongeye kandi abatangabuhamya benshi bavuga ko AFC M23 yakajije ibirindiro byayo ibukumbirwa ndetse n'ayitwa Rusamambu. Bivugwa ko ubufasha bwaturutse i Berusa bwageze muri ibi bice byombi mu gitondo cyo kuwa kabiri, nkuko ro bigaragara urugamba rukomeye rurakomeje. Ni mu gihe kandi mama ko yaratatu yakajije umutekano muri Bukavu bijyanye n'uko hari amakuru atari meza yari kuvugwa ku bazarendo. Bihagaze gute bwana Safari? Amakuru asa naho yateye uburombagoro muri ibi bice. Yego. Kuba wazarendo nuko bakomeje guherwa ibi byatumye abazarendo bamwe batangira kuba bashaka kuba bagenda nabo bakagaba ibitero mu buryo butandukanye. Urumva ko bitari kujya koroha bitewe n'uko ku ikubitiro hari ibitero bahise batera kuri AFC. Yego. Byanabaviriyemo ubupfu ku rwego rwo hejuru, aho nakubwira ko bapfuye ku rwego rwo hejuru. Abapfuye ni bande? Nabo bazarendo n'ubundi urumva ko nyuma y'ihezwa nabo basatse niba barashakaga gusa naho bagaragaza ko bafite wenda imbaraga ubwo gushaka ari uburyo bwo kuba barashatse n'ubundi kuba baga bitegura mu bagaragaze urwego rwabo. Nakubwira yuko n'ubundi hapfuye abasirikare batari bake, aho hapfuye abasirikare bagera muri 4. Aha ngaha ibitero byabaye n'ubundi hano byari biyobowe n'umujenerali bita Mapenzi. Yego bwana Safari, reka tugushimire cyane dusoreze ngaha. Yego namwe murakoze cyane. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kuri imwe Rudendi bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politique, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaho dukurikiye bwa mbere ufite sabone, ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Astra Vista.